Ndagusuhuje njye ndi Beato Emmanuel Niyomugabo. Iyi ni Kivu Waves Official nk'uko umaze kubimenyera. M23 cyangwa se March 23 Movement. Uyu nguyu ni umutwe wavutse mu mwaka wa 2012 uvukira mu burasirazuba bwa Democratic Republic of Congo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane mu ntara ya Nord Kivu y'Amajyaruguru. Izina M23 rikomoka ku masezerano yasinywe ku itariki ya 23 Werurwe mu mwaka wa 2009. Ayo masezerano asinywa hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa CNDP, National Congress of the Defense of People. Abahoze muri CNDP bavuga ko leta itubahirije ya masezerano ya 2009, bituma bamwe mu basirikare bari barinjijwe mu ngabo za Congo bigumura maze bashinga M23. Bayishinze muri Mata, hagati ya Mata na Gicurasi 2012. M23 yaturutse he? M23 ifite inkomoko kuri CNDP, Congrès National pour la Défense des Peuples, umutwe washinzwe 2006 ushingwa na Rurankunda nakubwiyeho n'abandi basirikare b'abatutsi b'abanyekongo bo muri Nord Kivu. CNDP yavugaga ko irwanira kurinda abaturage b'abatutsi b'abanyamurenge ku mitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, ko ari ibahohotera. Abayobozi ba mbere ba M23 nakubwira barimo Bosco Ntaganda, harimo Sultan Makenga na Jean Marie Runiga Rugerero. M23 yaje ivuga ko igamije gushaka amasezerano ya 23 Werurwe 2009 ko yubahirizwa, inavuga ko ije kurengera inyungu z'abatutsi n'abanyamurenge bo muri Congo, kandi indi ntego ngo ari ukurwanya imitwe yitwaje intwaro nka FDLR. Byagenze bite nyuma? Muri 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma, ariko iza gutsindwa mu mpera za 2013 n'ingabo za Congo zibifashijwe n'ingabo za Loni. Nyuma y'igihe isa n'iyazimye, yongeye kubyuka ndetse no kurwana kuva mu mpera za 2021 n'umwaka wa 2022. M23 yazanye izihe ntego? Harimo kubahiriza nyine amasezerano yo ku itariki ya 23 Werurwe 2009. Yari amasezerano hagati ya leta ya Congo n'uwahoze ari umutwe wa CNDP, aho bavugaga ko leta itayashyize mu bikorwa uko bikwiriye, barigumura bashinga M23. Indi ntego kwari kurinda umutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane abaturage bavuga ko bibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Hari ukurwanya ruswa n'imikorere mibi cyangwa se imiyoborere mibi bavuga ko ikorwa na leta ya Congo. Hari indi ntego yo guteza imbere uburenganzira bwa muntu no guteza imbere demokarasi nk'uko byatangazwaga mu nyandiko n'amatangazo y'uyu mutwe. Hari ukurwanya imitwe yitwaje intwaro y'amahanga cyane cyane FDLR. M23 ivuga ko ibangamiye umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ni ngombwa kumenya ko leta ya Democratic Republic of Congo n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga bagiye bagaragaza ibindi bisobanuro n'impamvu z'intambara n'intego za M23, bityo hakaba hari impaka n'ibitekerezo bitandukanye byayo. Indi ntego barimo gusaba impinduka mu miyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC, kugirana ibiganiro bya politike n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo byose byari mu ntego za M23 cyangwa se Mouvement 23 Mars. Niba turebye uko ibintu bihagaze hagati ya 2025 na 2026, ushobora kwibaza ati bageze he? M23 imeze ite? M23 yafashe kandi igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho harimo imijyi ikomeye nka Goma, ndetse mu bihe bitandukanye yagiye ifata n'utundi duce tw'ingenzi. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeye kugirana ibiganiro bitaziguye na AFC M23 n'inzanamo AFC wumve Alliance Fleuve Congo yaje kugira ngo ikiyunga kuri M23 bikaba AFC M23. Ibintu yari yarakomeje kwanga imyaka myinshi, leta ya Congo yageze aho yemera ibiganiro bitaziguye. Habaye amasezerano n'inzira z'amahoro zinyuze i Doha muri Qatar, Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, aho impande zombi ziri kuganira ku buryo bwo guhagarika intambara no gushaka umuti urambye w'ikibazo. Ariko kandi nakubwira ko nta masezerano ya nyuma y'amahoro aragerwaho. Imirwanire cyakomeza mu bice bimwe na bimwe. Leta ya Congo ntirongera kugenzura ibice byose M23 yafashe. Ibibazo bya politike M23 ivuga ko iharanira ntibirakemuka burundu. Bityo rero nakubwira ko M23 yabimaze kugera kuri zimwe mu ntego zayo za gisirikare n'iza politike, cyane cyane kuba yarabonye aho igenzura ry'uturere twinshi no kwemererwa ibiganiro na leta ya Congo. Ariko intego zayo zose ntiziragerwaho kuko amasezerano ya nyuma y'amahoro n'ibibazo bya politiki ivuga ko iharanira bitarakemuka.
mu mwaka wa 2026 umutwe M23 ukorera mu ihuriro AFC M23 uracyafite imbaraga zikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC, nubwo hari ibiganiro by'amahoro n'amasezerano yo guhagarika imirwano birimo birakomeza. M23 ngubu yabihagaze kuki igeze iri kugenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, harimo n'imijyi ikomeye ya Goma na Bukavu yafashwe mu ntangiriro za 2025, kandi yashyizeho inzego z'ubuyobozi mu bice igenzura, ikaba itakiri umutwe wa gisirikare gusa ahubwo ifite n'imiterere y'ubutegetsi mu duce tumwe na tumwe. Iracyahanganye n'ingabo za FRDC, Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro mu bice bya Masisi, Walikale, Karehe na Minembwe. Harimo kandi iri mu biganiro bya politike na RDC biyobowe n'abahuza mpuzamahanga, abo barimo Qatar n'ibindi bihugu hagamijwe gushaka umuti urambye. Ariko kandi hari aho M23 yavuye mu birindiro bimwe na bimwe kubera igitutu cya diplomasi n'ibiganiro by'amahoro, nubwo ikomeze kugenzura ibindi bice by'ingenzi. Imirwano ntirahagarara burundu kuko amakuru yo muri Kamena 2026 agaragaza ko hakomeje kubaho ibitero n'imirwano hagati yayo n'ingabo za leta ya Congo. Umuryango w'abibumbye UN wo muri rusange ubundi ntushyigikiye M23 nk'umutwe witwaje intwaro, ahubwo wakomeje gusaba ko ibikorwa byabo bya gisirikare bihagarara hakubahirizwa ubusugire bwa leta ya Congo kandi hagashaka umuti binyuze mu biganiro bya politike. Mu cyemezo cy'akanama k'umutekano ka Loni nimero 2773 cyo muri Gashyantare 2025, Loni yamaganye ibitero n'ukwaguka kwa M23, yasabye M23 guhagarika imirwano no kuva mu duce yafashe. Yasabye impande zose kubahiriza agahenge no gukomeza ibiganiro by'amahoro. Loni kandi yakomeje kugaragaza impungenge ku ngaruka z'intambara ku baturage zirimo impunzi, impfu z'abasivile n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Congo. Mu nama zayo zo muri 2026, abayobozi ba Loni bagaragaje ko hakenewe agahenge kizewe, gufungura inzira z'ubutabazi ndetse no gukomeza ibiganiro hagati ya leta na RDC na AFC 23. Icyakora Loni yemera ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo kidashobora gukemurwa n'intambara yonyine, ahubwo gisaba ibiganiro bya politiki hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe zibona M23 nk'umutwe witwaje intwaro ugira uruhare mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa leta ya Congo, kandi zakomeje gufatira ibihano bamwe mu bayobozi bawo. Muri 2026 Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba M23, harimo abashinzwe ubutasi bwabo, ivuga ko bagira uruhare mu ntambara n'ibibazo by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yakomeje kandi gusaba ko habaho guhagarara kw'imirwano no gukomeza ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Congo na AFC M23. Amerika kandi yamaganye ibikorwa bya gisirikare bya M23 ndetse n'ibyo ivuga ko ari inkunga yahawe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibyo u Rwanda rukaba rubihakana rwivuye inyuma. Muri Werurwe 2026 Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko M23 ari umutwe washyiriweho ibihano na Amerika na Loni, kandi ishinja uwo mutwe kugira uruhare mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu no kwimura abaturage benshi. Muri make, Amerika ntishyigikiye M23, yifata nk'umutwe witwaje intwaro ugomba guhagarika imirwano, ikitabira ibiganiro bya politike, kandi bamwe mu bayobozi bawo bagiye bafatirwa ibihano na Washington. Ngiyo M23 Mouvement 23 y'itariki 23 Mars 2009 washinzwe n'ababonye ko ibyari byemejwe bitubahirijwe bagahitamo kwigomeka bagashinga umutwe wabo, abahoze muri CNDP nyuma bagashyirwa muri leta ya Congo. Ngizi intego zayo nazikubwiye, kuko yo yavuze ko yagurutse igiye kurwana, nguko ko ifatwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse na leta ya Amerika. Iyo ni M23, iyi ni Kivu Official, uyu ni Beato Emmanuel Niyomugabo. Urakoze.